أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Mwanama alimze na faiswali na hasani mu. Assalamu alaikum nyonsi pia ngamrengoze salam. Wanama watukufu ikawa ndo mlio harmensi ya Komor nano wajundo bonze mai Komor watukufu ikawa ndo mlio ni kawaida ya hundunga amade mwana ma abob kao Hassan Jaban nano wajudunge direkte yinu na nyimlo banu wakati unu ngamu msalimuni hezento za Kiislamu mwambie na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asnana Benjiji salamu alaikum na madambai. Watukufu tinjabano kwa leo yinu haruma suje kao vraiment ngiwa maskitifu haku kao ngamjo sana rionesembabe za jiri haruma zeno ngozini kao kamtuzijua sibali ya suje mbilu jamanu e suje handani dongwa hibenze de suje ya husiana neze habari kao ngamzambo musizoni hunu shahenu sikunga stingwenjeza na dezenongo za heze viol zifanyi hawarumo wana ikawo makatirongo awe yanu ngasina nsumbili banu mwisho kanga womana ya viole wa mana wa mahamilu hunda miraru ya viole wa holime nana mwana ikawo ngasina mifumo yo wazabanu haruma mifumo mili wa mahamili kwenda miraru wajau ya noso amvinyo hata ya kaya ya vubama na mifano minjenjo yone sabanu hamade mwana wa mahakume na miraru mrume ya violewa harmashesi wa shamwali hamade mwana wa mahakume na mine yafi wa ni mzaza ahe yuho mwaliso wa mahane wa mahakume na miraru yuho nzuani shangabo mna mwana wa mahakume na mine mwana mshe yafi wa ni mzaza ahe ya perturbeha yenda zingwara kimvune famia hahe ya lozo wa mruwa mahamengo miraru yenda atayarenga hamili zanongo izo pia ngizo wajibu ni mweleze nizo haukabanu rikansi kwa libanu he siyasa shanga nzo tena mdojo kabanu wameya usa umenye haribanda zo honsini hunu ndongozi njinga zibirao kamtuzi jua na abo tujuru izo nga ziri konserneyo wenge holi honde seminari kawe fanyiwa ya husiana ne bila ya husiana ze akti zifanywa o wana ikawo mono komanda kolonel Takfini hakaujibu masuala hosonmwa o watangazaji Srengen hadi yonjeni fanye droit de réponse ni onesembabi ze hasara hizo nezenongo zijiri okaya jusqu'à preuve de contraire rekande mahakama rekande ze services zabidi ziwane nehifadhi ya howana holi honde zenongo ni mambao ni hizo rilone ushahidi wa hazo kwa wati ya la autori haura hako ajafanya effort haruma zenongo zinu gizozokanishe meze ni mwambie nizo mzijue abobo hari abamjo bwa mishinzimi nji husiano wandu walibere wao hasibabu de complicite yahe nusu yahe mahakama no wandu walo magobani yahe mavioleri ikawa tangabo waro hao wajundo bonzewe jendelea londo swala la mando le swala la bili wajaunga jokansi haruma ze détournement de fonds yani de zemali zi détourne wao uharumaye miji ya hatu ikao kazitu sahilisha ulambasa wahe miji na mendelo yaho wana humijini. Leswala linomjo kaulinjia ukayamwishia Fatihu mwana wa mbaba Lukumani hakaurongo wa haruma mkonsi wa hejuzi yena Obedila himshangama hasubuti harumaji kuu haonesa ukaya ye chômage ye taux de chômage ya hatu onsiju ika 9% ijangio 6%. Yabonga rjokanza rumambia ni entre réalité nezenongo zijirio mjoke kawa komori wa sikarjarenge destin ame yonge joka sawa nazi nuzahamba mgwaja la Takfini hambaze kweli emanamba iziloma bukuni nezijirio harumwe miji zondongo mbili tafauti yo sawa neziloma bukuni harumwe to de chômage njomwa biane maana Fatihu ya subuti yambanga sina to de chômage ya 6% haruma ntikao plus de 60% he population yoyo hamba population jeune. Rijua wakale woyinu, Komori ngasina winji wa wanawasoma badala he mahayabira. O wanaongo onda hubi, hata leo yinu rabanga sina 6% ya taux de chômage, ikawo yoishi zantizi nji hata zabasauha,
na bwere yalitenga ruona wakayataba hanga botwabia za jemplante bonsiju rango wizi rango prostitution rango mbralano hitso asbabu materieli izonde ze konsekansi za ansi zitsona ndongo za urenda za wana wajendele yao yabokwezi watukufu na mriruhusu usiku wa leo inu hena mnarinji yao ribaki harumwe mafumvu yao maili mtsishebezo bahuwa haruma suje zindwaji ikao tihale yabo watungwa joba huwa wanduwa joze kwela harumwezi jirio sharibaki haruma zinu manazinu ngizo muhimu hakusena mzijue ritsilofanywa diversion wakati rekaka rishindira jozi jiroho dingoni mweza mbao wanama wakomoro watukufu kwezi hamara ya bili ngamsalimu waname kaondo wanjia banu hamara ya mwisu nimwambia nukaya sizamba banukaya ngasi harumwa tarwamo ziro bakomoro cherengu ulo haukaya womea wa hatu usa usiswa bonsi usiku wajana wafanyiha atelier haurambe seminaire yakahenda afanye bilan ya hezo ndongo za husiana neze violence zifanywawe mwanamtiti na mrumishe harmensi ya Komoro ikao ranguze mbawa za hifadhi ranguze structure zindwa jina amande ze service de kutu brigade de mineurs na ONG zinji zilobonsi juzi saidi yao zinu structure kao omesi une FPA FNUAPU PNUDI amfikiru kwanda au pia wakayabo haukayuni kahendesiwa na Union Européenne na ambassade de France umkonsi unuende wa dégage ze problemi kaondo zijiriwa bonsi juu husiana no wane kaondo arendwao zio na wanu rambao nde ma violeur kao waha na termu kwamba de ma crimineli wakahenda wa dégage zenongwe kaondo zalawana harumema hayamu suanu ne zenongo zini izonanzor melezeni dokaya Colonel Takfini hafanyiliwa interview kao hababusiwa ni nusu ya majournalisti wa mparisa bonze harumo mkonsi unubo wa hisa haonesa ila namne kao de zenongo zilio ukaya uharume mabukuwa lonayo zenongo zinu nga zonesa stabilite au kaze nongonga zibungu zao shamgwa jangiliya ni saindia harume zona kanazamba ho sonirala kucha haukati jabanu sifanya description sifanya bilan trimestriel ikawa harumaze nongo zile kangwa fanywe bilan trimestriel yabo handisa janvier février mars yo trimestre amando avril mai juin yo yabili juillet août septembre yo yararu octobre novembre décembre yo yani wofanya 4 trimestres harumaze bilan za hao za utsaha wa evaluer rangunzuani mwalinga zija ye problemi hundao wana ne mrumisha harumaze violence a toute catégorie halafu haonesa ukaya yezanzihwa zilatsindeze kweli haukaye kweli ngabo wandu wenji walo harume mijinze watso usubuti bahata harume mijimihu watso hanza warengoa na hawa wabehe kawa violewa wende wajulwa wa presente ilirjo shindarido jua chiffre exact ya hoa na wa viole wao no agrese wao nezenongo piazi hunda omru msheno wangu yabo mimi skanzani onese abokaya embabio hambaze kweli ekado ya bilija haruma owane kaundu wafungwao hasibabu dezitonda ziziro hazifanyao yamjo ija akote shanga mtendono nese uziro ngasina mananyasi wamba elarif minhaj ikawo hahea mengoni mwe machama ya wanao neze bana zinu mwanasi wa mzima ye porto parole yezo amanamu haruma esha machine hazione sa haruma hosondala hujabanukaya ngabo mnamwana wa mahamili ya parisiwa haruma mji haruma bavu ya noswa mvinyo hate mwana wavu bama habala henda holopitali hende haka hangaliwa hata ya shinde ala muhe heureusement mwana ala muha haka ulanga ni shetendo ishwe kao sonsi pia ritsanganyi hasina eri shilani ramru ulo harume machama wana ramru ulo ranya shaharubi haonesa maskiti fumanamba ukaya ye sistemu yinu inde sistemu ya sayanjia baha ya njeza ulevi harumaensi ngabo waneka kwa jaka ulewa ngwalezi wao hasibabu leze taratibu zinu mvinyo ngumelange wanaju vinyo ngutilo haruma koka
Mvinyo ngu melange wata habi hanyu wankuhu, haruma Joshua wabi hanyu wanyama hahoha. Ilo wana watu kaulewa, watu ujua guya mvinyo hauya bieri hauya yoje, wanao wasawa njia haruma za feri hizo hasibabu indini ngu alezi wao. Bahir jenda tarunde mana wa mahamili, yamba habi hanyu wa mvinyo, hatuna whisky harumaju hano halewe hazubu monsi. Yabo, zanongozwanda ningari juso shetwari langani. Rwane soka yabori wasuli harumadara janziro, ya taratibu zinroa jiratuko paro zifikiru kanga zjo paro jemplante vonsi juu, certe ngarujwa ukanga sina wanashe watu na mabani hatu. Wadunga nonandwa jomba hawe lewa. Lewo yinunga bandikao kwa tsule wakibea. Lewo yinunga bandu wale wao wono wajuhu wa hao, bahatanga wale wao wono wana nashwa hao, no wana. Ikaramba wana woma na wabani hao. Hasibabu walade hundure mapesa mjamwede mulwe mvinyo, hau hasibabu ndokanga manzomwe njeze mtike wa nyiche harumwetu arika, lebangese parei, zanongo izozi jaze ndaba hatizozi wasuri harumwe ma mineur, yabonga rjauka ya ye nombre de violence inge johe njeza paske mrialeziwa, weye kajizo arendao hatanga buhandu watu wa hadisi, ya kiislamu ya kauzia ulevi unu ya kahoneso kao haramu, wamba hata sababu kangabo mrialewa, bahensu ya lewa hende haviole mzaza hahe. Haukawa kanzao nesoke kamru halewe, yabo yankili kaiti, yabo kutina utojo ufanya. Yomengo nweze nongo zako huja, ziharamisha wa ulevi, dokawe lewa yankili kaiti kutina ujorenda. Kutina utojorenda swamahana. Udemane kawa tarumenti inu. Ngabo anadamu kawa lewe wafanya nrongo. Wahukum lokari wala kwa jaka wao. Donko aboshete ndo ashojo ashiundunzia shibitiwa. Haukawe lewanga wana shono dengo shida na mana nyuho. Ngojo mtiyasha ukabala kuti wawe. Welewa honde uparsa mana mshwaha umana ngojo mviole. Welewa hubalagari ngojo fanya aksida. Welewa bala kuti wawe. Ibengaba haza ferizin. Owanro wenji wachoko do violewa. Hawiye taratibu ya hema violeri wasawa parisa dokaya walezo watoto wanu. Yode manale wa yune kama ndo anzamu evaluye komori yabu. Gamuhunrao kaye nombro ya wanaashe wale wao. Waharumensi ya komori ketsu waziha. Ngasina wanashwa hatu, wananashwa hatu wale wao watangu wabole wao, harume mabango ya miji. Izonsu zamba komsani tetiso. Izonsu zamba hapolemiki. Izondongo za kanti za hakikishiha. Ukale wa inumdungo ndo aluma place publique aluma mji fulani. Rekausi kubalon sabuho. Rekausi kubahi. Haukamnyezi mwajalaba ha. Zenongozi lo aluma miji. Yemiji saivaziwa. Ze place publique. Kabati place publique sotilwa karo. Yemenje itilwa. Wanashe na namengwa bakoma bango zonata wa asubuhi. Baho wandu wala ngwa undi hao nga wanashe wale wao wajundo haluma mavala wabolewa. Kasina nashwa hatu wale wao wajihunda onziani. Wanrungwa jo violewa pour debo hasibabu de comportement hiyo. Haukawa sawelewa ukaya iyo namna yo walataze ankili wa warenge warende zo atsohanza. Yemenga abol kaujahandanir langani ruone so kazenongozinu sazirenge mvumo tsiju. Wa uleviwa ho wanrazade ma mineur bontsiju renge mvu. Wanashe ngwazungulia ono wana butei watiti wa kristalline. Bala warengeze flaske za heze vodka, hauze jibe, hauze konyaki wati ya bala wa melange, ngofikirola manamshe ya bala koka, abaha kwa tsubandaya ngo hamadu wanraume, na ilam vinyo hawila whisky ya melange wanakoka haujwi, ngwanwao, omwiswaya bomsinde wao ze ajali ngizo zinji, karitu ujuzi saza baliza aksida zido zinji, kabatu namna ya udepiste wanruwa jua, manabana haba ikaubidi, wanruwa badawe magari, wado depiste wengeri kana manye, rikansi ya ukari shinde rioneze nongo hizo, haukaya uo mwenjezo wa heze ajali za magari honziani, heze vitesika ukazitu kontrole, waza heze exe de vitesi, ganzo wanru makati wanruwa badawe magari yanu, surtout hize magari mahu ya heze pasajahe makari, nema bus ne jau, wendo misafara mile, wanruwa hawe jaro, habu volovolo, haubo, tijini hamba gardinora, tijinda hubi, ikaubidi wado kontrole wa wadojwe kabala kwa tina, yeshimi ko zungoni, haule bange, hawe mvinyo, haukayaza nongo hizo nga joka sursu ya kodo ya utsongeza, ze ajalizi doka hawinji. Yemenge haubaki harumai nutoa yahe mdamada ikaudu wani hansi vana.
Yabotio risala mbilo kangabo mwana wa maha miili aleziwa. Girudi yoneso kakajazi abo shayo dendrongo iliyo monsiju o wanabangu aleziwao. Abonga nzawo wanduwarenge hifadhi wajue namna ya wana nezenongo zinokabo sasrenge mvu. Ngabo hadisi ya bili ya ajiri raishi ya tena ya mbabani. Nemana nyasi karimu ikao hazirongo abanu abilis yakahone soka haru osikwa jana ngabo mnama na wa mahamilo enda mahamiraru ya violewa hulime yo nongo za sazendo loin ya baba hema violeru wasangu atuali yao namna indraji baada la yokaha le wadorengeza ya violewa abo mna bebe abonge jomki na ho mna mana wa mahamilo enda mahamiraru so mahami oti mna bebe shabo mna mana mtitindo ndondo yabo waelewa ukaya badala yokaha warengeza hawa zizaha wabaha wapenetro wana wa mahamili mwanadamu ngondo shahawaje usubutura ngo ulime uviole mwana wa mahamili yabo risaru wasuli har madaraja uka toujours ye ma violeur ngo atsaho strategie zinwa jina za ujo satisfaise ze besoins zao haruma wana watiti kawata minsujue shahawa ngo shihundrawo je shamrushindana la hakika ndiyarenge mwana wa mahamili ya mviole holdime yabongari habilio mahususu nyinyi wakazi mdojua ukabanza nongo zinu rimambiani zinongo ziloba ndangu hale yemachama katsu ni kwa nchida uwabidi wazimilie kwatu zifanya heli yabidi ngamziju wao nyonsi pia wafanya revendication zinjiza hema violori wanu wata walobo nzi wazunguli yao yabonyi inyi ikao bibi si wandurulo mijini yezonda faina zila za sababisha adunga na mbabahe nda ajunga bonzena na nyawe tsabuha mbabahe areja ajamtahe yatsu muhunda ya hunda hanlevewa haralwa henzahe hataribitse nsunda arujumo tsotsahe mwanendo ndi harumwa magaba ya tolina mawe ya kazi wabo juu ya ndi halolwa ya hafa ya honyolwe mindu ya hunda ze torture pia za kibina ila mura haye jaka holwa hafu womna mwana wa mahamitsanu mgungu jojaleke ngarumwe mbebo itswambara nguva ala kabati mri aprene conscience ya heze nongo hizo shale orenda taramba mwana wa mahamilano so amvinyo haleziwa abo msindo wa heza dunga wajo kaviolewa rambale otsionga mwana wa mahamili waja utena yamba violwa haulime mratso rengo limate mwana wata hamvioli yabo ala hakayo ya Kiislamu yebanu wandunga ile wawe zodingwa mbaba msiwandulona za aferi zinu za wana no wana yondongo nziro ndondondo yabwe mru warenge wakati yabwe mru hafanya hazi yabwe mru wajitwalilia yarenge mna mwana juo woti mana joshinda ya dise shombo ya mbebanu jau mana wa mahami lingo hundo twabia jio wifanyeji yebenge abo mimi tika ujabanu njondo dini alerte encore une fois hoka mimi ngamizo wa maana mengoni wema wa maana watende machama ya wanaoneze bwana za husiana noa na nemrumshe watambishi wao hauviolewa ili ni zambi none soka ya rirenge hadisi ya jiri harumashesu wa shamwali wajao baada la waizo za jiringa zija ngarambaomba abingerjer jimlise zenongozawa nutakfini ukangabo mnamwana mme wa maha kumena miraru harumashesu wa shanzuani yakandene manzani wahe wakahona eteleho hahe manzani wahe ula mnamana ola hajuha hambangondo mshanani mbaba wahe manzani wahe huladahoni waliyo hajuha hadunge mana ola hondo mshanani ndamba mfia hamviole yabwe mana mimi nione sawose hadisi zunu hindi ngamone soze hadisi zinu ili wangu wa prene conscience ukabanwe ma violeri yeka kwatsi de mbaba ho direct jowana wa mitiwanu wa baba ho wa viole wari juwao ikaonga simengoni mwema za mara trete wanamanda wanu shamru ya juoka yabo ye criminel violeur wa hema na haho rekamru maundu mshekatsi hule ngeye nawe yeka katsu kamru wa fami ngukomanzanu wa he fami tizamba banu harume direct yangu ya bira haukamwa na wa maha kumena miraru mana mme yadunga ne mwana hobo mbaba ya johanyu mjema yangaletele ne mwana ye mwana juha mengodo mshana nende ya nyawe ujuhodungola mwana wahe manzani wahe mana haho abo wa made mwana haho wende wa mjeho mshana numbalilie umviole no
Zonongo hizo yabo mdunele wokaya yabo mbaba uo wanduna mtunde babo jomkino kate mwana heyamza wae ngudom viole ngudom hasam viole ngudom hamrende mrumshe na uo mwana mme dongo hamanda izonyi nywa komoringa mkonsiyo rido wonezi jao neza mbao za siasa aje na hunu karitina meya karitina twamaya karitina relevu wanapia watraumatizeha wanapia kwa na maudu ye komoria maudu karnaka hunda relevu ya wana wajoko fanya fasi wasubuti wambe ngondoli koli wasome hauwambe ngondoli tengweni wambe ndrongo haukawo nsipia ngo ma victim waheza affaires za heze violence sexuelle zinu neza agression iyo ngamjuwao kaya ngabo ikawo zo kaya na consequence physique hezi wa hundrao eza pareiza hao shange kao psychologique wajau haukangwa la tsoza ankli hezi wa hundrao yabonu ngo hamada hizo karna ujwari kebanu ke kardo hamba benge solisora kaiti immediate shange wajibu mdozi jua ukabanua na hatu mraba hange kane mwana ngumbe hoba hejirani na shindaju ejirana heyeje haukatsu wo mwana ndo ba hejirani yende aone tele yene mwanzani wa hemana hembaba huo yembaba wenda mdungu wenda homshanani haviole mwana mmewo wa 13 zendongo izozi jiri mononi ho ngamweshele yao kangabo mna mwana mshatsu kahoneha yenda apariswe simani beseda ndenswabili na balaha roha ende hamanzani wa hende aone tele mwana olende ndo hundwa nani tendwa haviolewa habaliwa habehamala hundwa jenda vurizo simani ya hadisi yo mwijua ngamweshele yao dabonga nanzo nimwambie nukawa komoro banu maudu karnaka ukanarelevu haukahe ni mru ya violewa wongu jokange na konsekansi kauzi baki psikolojikata leo ze troubles zozo jahenda tazirejeze manaharende hamradi ngonaka kasubutenda tengweni ze troubles zozo la tazimlatse ankili hakaka shindenge haka na ankili yoshinda fanye mbando ngo hakaka shindi azifanya o harmwe o wakatiri jao wa msomwahi kore jodi ngoni yemeshahi ngazi yobala o wamzanusu worenge shida shilabao shiwafekte wonsi pia warende handu shito hindu hasibabu hindini dazila zonre mwana ikao yonde toma ngabo mnamwa na nzuwani baada hizo za nzuwani za hema na mahakume na miraru mwali wa jau ngabo mnamwa na mshe ya kana mahakume na mine mnamwa na mshe uo mzazahe hafu harume period ya hema mahakume na mine muujo mrehema mlaze bandu wa jemu wala manaha trubleha homfo wa hafla wa mzazahe ye manaka jaka ujoka ansi vanu wazima shahaka upaye lawa kajaka nadira haukawe mrato kamzaza hai wala mbabaha ya jahende hasinyaleze nongozila hosirikalini ukema nahe ngudo paye lawa shembabe solution ya parisa hindi ye solution hembaba hamba ukange bidoni mbize na mrumme hamaha kumena mine malgro kaya ngabwandu wa de conseil wamba tsirenge mwana hambiza hama hakume na mine harumwa katikawe mwana yankli saketi stablo homfari kiwa mzaza yafanya shoku yaka morali kairia dunge mwana ya msuanye rangu ya mbeha mafundi ya mdungisa hata ya parste stabilite zoka psychologique ye mwana ya huwenge ya jalo holo heka wainda huandua lolo hao shemba babe se haka wono keka hafanya zila ya bongu jitoa haruma dhwamana haukanga bandu ikaungwa nzo wado haraya zila dhwamana zao wakati mwana ya fani mzazaha wembabare kaukada one mzaze ko ya jambeka kujakawe na wende abidu virule mwana hao umangalie umhimilie umfanye ndongozonsi pia ili usane utokompense mbabi ila absence ya mzaze kaunga joka kabati ya joshinda haukamzaze kabajahe ya namna ya mrushinda ya remplace mzaze wa mtu ya zamtu shabo mbaba ulo namo fanya namna yokaya uhimile mwana umone semba ndongo ya furaha yodi wa zambari ntinti hauya ujinika twamaya ya ukamzazeka atisha mbabange vana shade kinyumola mbaba yenzia ya hundra hende harengola mwana ngwanzo yambize na mrumme malgro kaze nongoze ndo sirikalini wa hara ya sirikali wambe mwana winge mineur service de coute wamba kana ujua urenge mwana wa 14 umbize na mruwa maha mongo miraro abasa yo mariage forcé hamwana mtitutsu na ankilinga mwele wao 14 aba hainu
benge kwelu wanangu wajwao zinji shai 14 ans shendi 14 ans ngabo wanataba hawanya lao malalona 14 ans yembaba hende habire haruma pretexte zindwa jina hende haonukadhi wahundu nzia wambiza ho usilamu yake mwanange na mahakume na mine abambe sarumeki islamu aba sabalighi abo jau ye manolandi zo hambiziwa hama hakume na mine wamrenge wambeha hula hefa miahe mrume ula mnamana ula hindaba kibalene mrume ula mrume ula wa mahamongo miraru hata ula mwanamshe hamili zenongoza ndi sabala lebala ndise mwana handi so subise ze konsekansi za he belle femme hajwa hata wahangara kwa hahe kwa henda kae na hula shako kwa hengurumiwe kinga zija hayeshi komori kana ujwaba kiene mwana amba hamtoa ndolani hardi haramene hata habalola mwana hamrejeza ula hemrume hula hemrume onde wandi so continue humtrete na hii harumwa katika ula mna mwana ngena hamili yamano lao no maondo na ye bihwano tabishiwa hata hazaya voyazaya zenongoka zijakanyangu kajaka ushinda hasire mwana wala fami wandi somdelese harula juhare jo hakoko kwa ndenda mrejeza wala mwanamsha ajaji toa wae hajibeha ho service de coute wala warenge mwana wala mbaba wa mzingara ye mwanamsha ajibeha mende atashwa nzia atashwa nyumba ya undilwa solution e manaka tina mro mhifadhi na inge halmatabu yene mwana wala ndo akaujua fanyeze demarche wende hata wende wa mrenge mwana wa mrenge wa kenaye warudi tena wamtashe mbaba hanu wende wafanye demarche tena ta ila famia he mbaba ula mrume washtakiwa wajenda hata paske kajajo joeshi watine mwanahe ishonde shenrizi mahunda $100 ahe wende wafanya hata warekupere mwana ye mwana warengwa ya lelwa ne service de kutu na ONG zakayabo wa mhifadhi mwana uwa taba hayinu ngaramba ukaya ngende ne waondo wa mbirili yao tabuti kanzani mwone senimbabi harumaze rezumo kaya ngasi harumatangabu nziro ya husiana neza ferizinu za hundana no wana yezo na zone leze hindi zona zone leze ndo kaya Colonel Takfini harungo waleo haujana ila baada seminari yafanyiwa ikao yorganizewa na ambassade de France na Union Européenne yakaujaionese bilan ya heze mbana zifanyi hao za ho wana ne mrumishe ne mwana bonsiju maskitifu ya ndani ya hangu ndabu ya kazi nongozozi ka ufanyisha kabatsa atashama shahusiana na simachama wanao neze mbana za ho wana shakaya na aboze hazezi njiye kwelu wafanyao dasi ikamwisha hifadhi ikamwisha manati wa mzima ikamwisha les petits anges ikamwisha association faina za association zopia waondo wanrika wale woyinu ngwa wanao hamusnadi ne zaferi za ho wana wa viole wao ne mrumishe malgrokaya nusu ya hatu karjaparonda subvention itsoka yamba kungu manyotso kayonsi hauya serikali zenongo hizo kazi jahea ye service de coute ngarikubaliwa kaufanya ze hazi hizo shawa wo d'ailleurs wo hanze kawa parsaze kaizo parce que harmaze bilan neze bulletin trimestriel ya hazo wo hanza wadone sokari occupé activité fulani ya mwana fulani ili wajojwa wado hunde misaada wenikiwa shakwa japara simachama radio kari subutirende bahanu hamanda yabo ika association amafaina pour ne pas engager une autre association rende rwambio kabanoa na wanu ngatsingo fanya haza he serikali haukara ngwese mru ya parisiwa association faina wasi sindori bale mru huo rendo brigade de mineur ngani mwabioni Colonel Takfini na nikwe message nueshi ho brigade de mineur ngari mwabionu ka rekande poli ilio fumbuni rekande lo mitsamihuli yabo izo pianga jiro harume masiwa makatime njeka wandu ajipresente wende wamba ngabo mrutso ya viole mna mwana wa maha fulani na we violori hasa interpele wange mala fulani nganzonde ya rengwa wosibuti wamba kwa tina mafroto magarini wabuahi la adhim na mrianu baizon suma bani rabo wosibuti wamba kaya problemu kartina maye ya utama fura arme magari rendera sa he violori makatingari juhunda osisi za association ritia ze mayeri wanika borlone hamu ya hemdo nde interpelewa yabwe yo mengoni mwese nongona nzoni wane sokengeri ndi harni kweshwa baha rika haruma mkonsa amandu ole wo rijoka ribenuwaze kweli nane kao madhuamana walobo jukwa tsujuwa bona wajue
ukayano kamno drama bengaranzori wane nandongo wa mandazino wandungu wa parso violeur nge mahala fulani raka jatawa wanduwa shindo mji hau wanduwa lokalize waja harma service amanda yo ambo kaye mroibidende arengwa ikabideni mayemlonio pia benge mjovide mafura harma garla chefu nomti yemro harakende arengwa tsitawe zonongo hizo hamaskitifu ngazijirio na bole woyinu wamba ngwanzori megwazima riwanenezo nongo zinu na mnikeze association ze moyen rien que pour coopérer association faina karna general nge violeur rilibe wandu ate mafrende wa mrenge yaje yajende ahezo prison swabili ondenge Tanzania nguzungulio yotsi haki yen swabile ndi atulwa ma dossier tsonda ila yafungwa ya juge wa hiyo atolwa enza ngasina mrumzima akayafungwa hasibabu act ya viol yaifanya yemruwabe halapita lambaringe mwade omuswabare ngwenda juge wabahiye heli yakahukumlwa ila dossier ya hatura mfunga hiyo yotsi ndo ya hukumlwa shahende ya hukumlwa ha dossier ya changewa yambari hati jihamba hafanya ndongo ndini badala ya ila ukahaviole yondio ya hukumla hiyo hatatolwa henza hiyo ngeri pawe zemvuma kati sirikali no andika onga nyiharuma za structure hizo yode manenu sikurjoba ndre mpointenio dwa banu kartsamba ndongorishi yao banu abanga sisina nyinga alfanywe hazi yabo heni rijoba banu rangaje ngabo mria parwenda yarenga mna mwana mshe ya mwanleve harumeno oriangazija wala mnamana mmefamia hemana mshe wajawari wono association faina mjoloto mifano ya hatu ya service ya tuya hea moroni jivani wazimane coordination lo yabo wende wenterpelo ane famiyo rexijo kange bidu ya chefwa mji ya dunga na delegation waje ndori jonje hadisiyo paske tiyo andwa ili wa mji mzima haukare mana mmeyamba hanleve wa remana mshe wa mji mzima ritijo jarani sanko donga nzoze ngozinzi keno hakikifu womjiwaba la delegation shefuka jajaye cheshaba la delegation ya mjineze fami waja yabo waja wareleza zenongo hizo zenongo zonde stulanziana temana wo haparisiwa habe ho gendarmerie basari bonde baba ko la gendarme yabo henda uzisokawo ya kansi banu zabari wadambo kawo ya kansi banu manabanu ngabo mnamana msheutuhumla ukaye bana woyi ngende na ene mana wo katsone hanga sinamba wakati banu halafuza nongo hizo famia he mwana mshe wamba kwa tutsa ndongozi njinge bido yaje yambe mala ya hanse mwana hao yambe mala yonde yarengwa yaje esa yondo bawa jomchilili ya enza kwa tumsa ndongozi njina twambwa male mwana walio eshefolara mbokana mshie nono kenokile haliyo ekanga manzo mdozi ngara wandwe hali inu namwe wamba banga si wahara hokaya yatijota wahenzahe wamba ekanga manzao mdobirila ndwe hali inu mtijamwe hansi hunu abana mbele mado zunguli arma zone côtière yangani mwende makensi urobeni makensi shindini makensi harma imijiyamba ikao wandrodo ambango atalia wenda harma ezisiwa mdomtunde kanguro hoshaka nojo akensi ban jua wenza hatolwa henza yabo yo ini kaundu daraja abola mwanamshe nsije kabale famia mwana mwa parsa après shabo ba habo watu ani watoja mdu abo haruma umze chefu ajusema na mme wala hambenda za mwana mme henza ngabo mzaze ya parote mwanyokanga bo mwana ahi akaya violewani mtu yemruwa hare malamanda na zifungo kajatso towe mapesa helamanda hahezwaho magobani yemzazola johanza he Dar es Salaam ka Tanzania haruma hazza hula hatsone violeri yelo haruma restaurant mzaze yakabo yakahula hatsomo na yeroho restaurant hule mzaze yakaunji yemzazashe meza para morona ba vanu mwambe mrolango magobani wange hunu Tanzania yabongana nzore leze wanu wananyasi wamba woma dhamana leo yinu wa hionsi yendongo hamanda izo ngarjoka uzi hukumuje ngarjoko shindaru wanenese nongo izoje yekawo mfaringi woka ansi na abo wandulani wani haukaya karitsi banukeni hali rangu waziri wa mahakama rangu direktori mo magobani rangu ye dhamana procureri rangu wandu walo magobani wa wabilao magoba ikeze nongo izo mrato shinda hashia hatawa watinokaba fanyo msele hafungula no ngamzijuwao ebengabo lobora jangarambao na rambe ukabano wadone la kila heze nongozinu dani hawani waziri kunojo ambe hurengemia dukakabati mrujo hukumlatse na yatawe na mtsoshinde kari par se violeri mjinike volonté ya ujarengwa yekaha rengwa ya bitso haruma zenzi ya zakweli haukasi sikarja paro shamrulo magobani rekando ubirulo magoba
rekade directeur mu magobani reka procureur yamba tajiri hasibabu ndongoza mahakama yokano mshahara hai shaho kale onga mbwa mahakama ngwa usawano androla duana tango na mapesa menjana o tabozo katsuja ndongozi njitsotsi ndizo ebengari jarshemeze nimwambie nukaya na mrisaidie bae to maisa ndiondemevu yensioke noka na relevu wanatu pia na nyitsi mwambia ni tsuditsi zirejeza ukaya yeke mwana hejira ningena mdumu hii yawewa hahoka javuka haukeke wa hejirani harenge courage ya ukamwizi ya dovunza maluka hauyo kamwizi ya dozuba malahoni yabojo kai wa hoka javuka kawa maudu wonde joka henda somaze nongozi lazifanya izo na Marseille wanaha tu wafuma nao ndungu tsonda hakabala hakaru mazendongo hendaringe mana shwa henda mtaru mazendongo lewe nungo jonda mafami ngo johunda balare mhure mtitingo arma ferila izo mengo nimazendongo kaunge bidwangu washinde wajuo kaya banumi mekanga mindro yejiraninge harumwa tabu nsitso mwanili nrongozo kashinde ndemane kao harumwe komorio ngabandu mnyezi mgwajo kawali bandro haukama ngabanu ngono mndu hende harenge mwana mzimo hao hendo ahejira narenge mzima wa bado jaman haukangu tselewo kekatsi nango wangu pia siranse utsina wa mrandazi ngamondo balenu usiku nendane la manga mino wana no wajuhure ndare kansi baleje hoseza nono rendaje usikungu jonja mo mwingu jorivunze nyumba haungu jozubali we hitswa erenge ngabwandu ikao komori yabo ngabwandu ikao ngwarumiawe imaniyo batsino demanda tahindu ngwatsingwenda ari mafami waono kainu fami maskini watsona mruara ndazi warenge mwana mzimoda honi ulamu deklaraja nae hunu ajatsa hema esha ekema nena ankilingu joba hapa ramananya yekae na shonga ngujo hunu atrawa shaa izo pia ngazanzao wandu wake na solidarite iyo imanki haruma yensi yode mana mimi ni mwambiao na nkorini fokaya na mfanye hadhari haruma zenogoni mwambao nizinu haukaya iho rijao wanu wa viole wangu wajoka uhabao kwa no kama victimu wangu wajoka makupablo haukanga wajo regleze konti haunga wajo zirenga faraha wazifanye bao na mhimeri wani mimi ngamanzo na be colonel Takfin ukaya c'est bien beau hokale wenunga modoma kensi mtu alileze nongozini mais est-ce que jaja daraja nguma hajana mlo yabo ni siku ni européenne na ambassade de France do en loi financier mi continue okale wenu ko edi komori kabati budget ilo destine ya ushinda wanyi ikenyi ne mparo wandu wala mjemwa onesezo mfanyao banunga joko ke halinu hatandi kabatsimba amuru kabatsimba ndongo naboze malinga zinjiao onsiju ya misaada yongari nikiwa uheze nongozi nuizo pourquoi nyinyi mtswala otori mahimisaza nongoza he komori batsina wajeni shaya wongani hama wandu wakauparwa wende wa auditionnerwa nema zefo hao panu ya wensinga sima autonomuje yekale wenuze structure za wananeze mbana za wanane violence hendrumshene mwana kwa tina manya ya hao kwa tina fond propre ya hao ya ushinda wa fonctionne waseliene machama wandu washinde waneneza nongozinu hau wazivunguze yabo yo hamba arisari singamani na moho na yondongo nziro kwa mruhe arma ngama ya Dimetro waeche womzo mziro ebenge kwezi tikanzanje nwonesele twarwa moho loka wa Komoro msido zubi ya harmwe masuala ya husiana ne siasa bahi wanu msodu nge masuala ya siasa yo mransu kabano wanatsao ngwa fao mwanangodo hajira nende yaone tele woma na mmende arangwani mbaba hoda honi ulamte mahala mbiole mwana wa mahamili yamba haviolwa he olime ya hiyo komporto mahindini mwanadamu hakika ihuru yende arange mwana wa mahamili na mwana mshwa mahamili ya mcharaze womna bebe yamba hambiole olime komporto mazatsu parokaya bonsiju mwana wa 2 atiyo abambo anashwa tu pia 14 ans 12 ans ngwalezi wao haukeli hakuandwa wa violeo ngwa ile wao ka ikakwa jaoto wa zankli ndio na shabaha yokuwa na alawa juhe yabongi oblige wa bitse harmanzia zo waleza halafu problem sido tsoka wale wesheka ba wasa warenge rahba yolewa yabo se fini wa violewa shabu arisana wale hawalevi izo action mbili izo act mbili nziro homru violewa darende hemlevi wakomori wasuli harma darajeka o sina ushindo amba pia shanga mziobanu nimwambia nuka na mhozwani si na mtafadhali bo miji na mtsidoha amba serikali hata banabe bidilitoha na nyihatu ngari jojo kipe hori jao shabidi mtowe ze serikali ndasi ze serikali ndasi valali swali yota zendini za mikowani zinu zinda zinu rambakaya de zeyezi za mikowani inda zinu mona uzinu ya heze komuni dokahe ni bavu washinde wajikimu wajibirilie
ze mwayenga zijoti lwashana mjishinde mjifanyie kena ukilonga msingo tsanganyi hamla mfanya place publique mtsanganyi hamtekombe shala banu fulani hata banu fulani mtsanganyi hamwaho msirimu huo wa jumanzo ke harme Komori kamtsushinda makansi mtsanganyi hamwafanya namna yoangalie namna olevu lobo nsiju uharme miji ya hatu wanawashi wa mahakume walezi wao rangwa baha wali wao wenzao malujana tijinda mubi wande wafanya majosho yiho watsolezi wa hata o wanomala honiwa hijaka mtushido no kwana kwa tinankli wa usiulo no wana warongo zao wa wazaya mana wa mahakume na mirarunguro hoda honi henda baki moroni 3 jours 4 jours mzaze kutsutsa haujoba ngende na dobi hareje haurwalaze taka nendini huweshea yabo ngasima complice quelque part armaza no gozundo wana wondo pande uwo bonsanza ni kemle no zitso nyangu shangar jodo zamba ngamjar mema David ya husiana neze tournement de fonds anindomwi weze maliza miji vanu ngari jisinga ombabi ngamonawe makati ya mwiso yanu riono hosonirala hujanga sina mze watu yende nyumbahi akausezisewa ezindu za kaya bo pia zirengwa usiye yabala mabeni wo mji wenda wakaurengale takalondani hae hatuhumoloka ya hakana maliza mji yena ikayosha hahe warengeze malizira hambirende afanye bila hakajenda kajonda nongozo hamba henda sezisewa zinduzo zirengwa riwono hularala hujatsena ngabo miji wajishitaki sababu haziza miji maliza mbazilwani kundi fulani na ikundi fulanisha haraya ukaya kwa jala walando wasuteneyo mrudi mwono tena waja wasiswa video yabo tena na artikli za hamba toujours de tournement de fonds wanduani kwa mapesa ya timizi milioni wenda waverse mapesa ambao haria timizi 20 na wani kwa milioni wende watie zenongozo pia zikundi zo zikansar mwe miji zikansar mwe machama rangula ya hata Komori baba nukartusamba Komori bahi zaferi zo zilisankada hata itsonge zabaha roandua milanansi ngono harumwa mji balangabo zikoyo ziliza ndeso mji roharumwe machama rekaya mpira rekaya ndongozindo ajibate ya dini hata maliza misihiri kabatsi mwanadamu lewo yunushindo hatsoka namba imani yokazi numruka jurenga shazenongozo pia zisazinjia nabani yangwa mrutso ndisodaho na agenda bonze yawe kazenongozo wenji wazimiliao ngaramba ndo ala makadro wa miji wonda landrika uo jo fanye kontabilite he mzemalizini wondo andro jo wozanzi handa mode ma secretary wanda wanu makadro wa miji ndo andrika ongwa undri hao kangoma implique o harumaze maliza miji yabo mtsilinde mruo kama udungu joni kwa shirika la daula haungu jono mewake waziri fulani voronoye bilomji abo namnindo kai hotsindu hajo fanya nchashi yabo si bidinga sine wajibu rango abasa rengese to manazino emane apare yende sawe Komori no ulezi wa Komori isai shavire bwana wa Komori wo msiba mziro haukawa nuhalo wazeye ye kama na hafanya itendo hauharenge maliza mji wenda washingo handu zahe wohenda watsahanzi yabitiwa shale wo waze wa muye ha parce que ngoma impliqué ngoma complice voire même ngoma auteur ma acteur même wa heza ferizin yabo rawo ojenda hunda rumashama shamji hawika ushamji valara wembaba remana mwanamsho haho reshimeji waho mtsotsanga nyihamrengeze malizilamli hawaru machama fulani zenongona boba anubonzambawe ni mrundungo ngoleo kaze longo izoze ndata kazitina shawiri ebenge banu ngasaru ma situation kawo wabwahila adhimu kabati ndongo nzima emanaba ngarjohamba wanuandwa siasa orsaru wakazakifu yesi maranya gartingo jantere hitima za tule matin sababu lezonongo zinu uwanangwa viole wao hawinji uwasatsa ngwalezi wao prostitution wa ususu renge mvu zemaliza hiyonsi za miji za hatu karitushindo zibama yensiyo karitsu hamba izongari wonawe heli jenda unga monawe komplikasyon yanji yabaha hesuje bashari halafu yabo sisi nga siwandu indinga dal hakika rumwensi yo maudu wa urithisha wa hensiyo ngojokore ngwanindo yekale wa ino ya soma katsushindone so kabanu zinsile zabira bidizibira rijoho natanga bo mavoka nusu ya mavoka ngwe bilawe makliyan rijoho shama juji wande wa dhulumu fulani rijoho shama kadhirishe mafundi wa dini wafanya ndongo fulani yebanu sisi exception gyonda harmensi yo maudu emanati ndezabaha shaye waratha wa maudungu onda bwana wa Komori
donc zenongozinu ngizo nziro ichongeza tasiri ruru na vinyomanga haukaba nukabatsujo kauni kwa exception ende ulomanga yo ulomangezi lo hunu kaziti nyangu na ndo ndata wandrado wanahunu asibabu envelope za 20 euro na balanga una salary ya 2000 euro inji ya weni mwezi na wanawafanyo hazi na mrumsha ufanyo hazi na maliza babona babo ye maelene lezi wanentibe zilata ngozi yansu womeza juu shangwe ndo mbio wende washina nabani hao ha 5 euro yabo hizo pia kazitsuru nikashabaha shahone sapicha la hezi jao rija wakati ya ushemeza rumwazeno ngozinu bwa Komori na nyinga mzono hawangu banuso nsipi anga sibuhari yabo haukayeka mimi nsishanga mine yanza yaunga mine mwana ama haunga mine manzani sonsi pia anga si indirectement ou indirectement touché harumwe situation kaundo ya jirar mwensi ya Komori unumsuba mziro ngani mwambioni ebenge ija wakati runde solution haukaya simwambiani banu kaya Nurel Fatu wafanya mkonsi wa hejuzi yena ubedi la himshangama bahimengo ni mwezano ngo yaka uone sayabo yaka uji fahari duhone soka yeto de chômage ya Komori sihi yikane % abanu zamba ngio 6%. Effectivement kama ndem consulte ngamjono kamba ngio 6%. Voire même wambari 2026 ngejoka 5,10 combien %. Shayenga mjawe manabala. Doka yema katiba ya Komori wakao yaonesa. Yalonga Ohamada na mambia ni yaho na viole wao. Yengarando anzare evaluer kweli en statistique. Yaho wana viole wao Komori kwa jajo ndo kando wana majana mailina kumena shenda wavumbulwa harume 4e trimestre. Non. Kwa wenjira hana wana majana mailina kumena shenda harume 4e trimestre ya 2024. Haukaya harume 4e trimestre wambo kaya wana violewa. Unowanruashe. Uharume ensemble hema siwa yo mararu ngo wandu majana mailina kumena shenda. Shawala ndo wandu waji presente. Wendo brigade de mineur. Wendo service de coute. Yani da wala wandu ka wajitengeleza uhusiana. Nema hakama. Nezemba wazibirilia uzenongo hizo wa enregistre. Shayo watsondango wanga. Waoriwe shawe nusikubana. Basiba nuningo sawa ne apare yahe Komori heli yende siwa wa Komori kaka mtsujua. Yeke Komori ngwanzonde watsa hemsanda bonze. Mfano harume sante. Ngwajo uheza waoneso kaze kao dozilio haruma mathalane kolera ngo wandu majana maili wafawenu siku. Okongwa nzowani kwema pesa. Na balejo mkino katakabati mru ya afaka batata kolera. Shayonde haliza ngozinu zikao fanyiwa ilandro nde wa mie. Ekaka mtsujua ngarjoheleza nabano kanga mjua ungaliresheleza nao. Yotinongo ya banda ya yondongo kwa wenyu ongo ajuao. Ukabanuze bawakaansi zoritsoka ansi. Izo wafanyawe zoto jojo jarifanye shasingara nzori fanyeze njema. Donc ya wose normali haukahunuri hana pour emploi. Yonde menso ikao wandrenda wa janziha wadotsa haze kamungo chômage. Komori zenongo hizo zokazifanya mahala ikatilo chambre de commerce. Yemi minga ni mnikoni logique de manambe miji na mjuhe rengeze mali za miji, ribweze haziza kimiji, risaidiwa wana ritsilinde wandrika unga mjua wezo wafanyao. Haukaka mna ujua ukaya leo yini. Gamando mavumbulu 6% ya taux de chômage. Harumansi kaurambilo ka plus de 60% ya he population wa wandu waloma shababi. Mgwaja ilale wenu riba universite. Wanazoni walo ya bwa soma kwa tinsini mwashiwi henda zuizili henda. Harumwa mwaha. Ya boba hamu yabo ngabala reusiti ya lisansi na masteri haini mwaha. Yowana ongo nda hubo konga bwa tsupashia. Wanaongo umiburengo wa umijini. Wanaongo ndo ajanzi hendahu. Harumwa namna ya offre d'emploi nda ibika wanao pia ngwajo kwenda wajanzi he. Uharumwe chambre de commerce ya Moroni. Hau ya Komori. Harumwa ntika urisari timizi 1 million nga si henda jumabu. Yema fonctionnaire d'etat kwa jatimizi zuizitana. Yawe nyinyi nga mjoka uja mkubalima biloka ya weto de chômage ya Komori. Waongo alenga wa fonctionno wanduowo. Wawanziha wawambio kawandu wandu watsao hazi Komori. Yekanga nyandu kumeshioni. Harumalekoli. Mwende mfanya examen. Wandu watsanu do wahundu watsanu kwa jahunda. Nekama denga nyandu mengo mitsanu. Harumalekoli. Mfanya examen mwambilo kaya. Wandu kumena atsanu do wahunda. Yabo wenjo wahunda harumaye pourcentage da wala wake kume wahundu watsanu. Donc wanu wanu wafanyo kusudi. Hautsahawa onese, hazema liwa sedi wao, ili waonese ze création d'emploi wazambo henu siku.
za investisar mwana mashirika watiti watso uzifanya shawarengo toma boshoni lazima wende o chambre de commerce wende watsa hebazi ya wanadamu wajoka kume wambe wando watsa hohazi halafu watsanu wasa wahundo watsanundo watsunda ya one term ya pourcentage lazima wasubuti wambe hali hiyo shayena wambe heki kweli ya heze perspective economic za heze rongo zone swabon siju ya ho wandu ikawo wambilo kale woyinu harumweso ya povrote ya Komori risaratenye presque 50% ya ho wa Komori watsonda mbahindua hala usiku heki ya wahida ya he mashirika ya tiyo bonsi juu hatara mbilo kakartina atashirika karjahana matier premier zenongora kanizo de langine lavani na zenongo zo atalewo inu kazitu shino nda usona temba lavani raka uhuzamo nzelo inu sailanga sina maamili keja shino nda beibonze yenu relfatihu nuana nyuhonga mjomsu utimhe ya buma boka epeso ye hindini ye pourcentage ya chômage ngo 6% harumandrindi yende population haundo andu wajama warenga mwawanziha ho chambre de commerce mwambando watsa ho hazi emaneka do wandrika umanzi ho chambre de commerce c'est la vima mji base harume base de données hiyo mwamboka yanganyi haruma 6% yesi wandu 1 million waja wandu jana waja watsa hazi suadiza mweda maboka ya wandu mengo miranda rumwatsa shahazi yengo mengo minado watsuona benge mamba mengo mfukari c'est normal shana msubutima bo wana wakomori wahunda ze diplome no wakabonze wahaja walo mijini hata huko ajatsa hajwa jenscriva kwa tujangwa jenscrivo nda ubi tunabani mengo nimwesha keli yo akati azali ya 2016 msidiwa zo wandu watolo hazini raka hunurara watando bahi waja ilo shirika zima do aeroport watolo wandu mengo mitsandu majana matsanu hazini juzi yeyo iheze chômage awisi sibonu redfatu donc ubanu zona nzona be mijuka mtsikensi vanu rijihundu haruma situation kaunga tsingocho done hanayi norongozo hanayi na bwe jinga sina mali zojibula mashirika vanema fonctionnaire wa Faransa banu haruma 68 millions za wanadamu wa esho Faransa ngamjonda mahundo kayo 5 millions do andwalo ma fonctionnaire banu sho wandwa jina ongo ajitsao hazizi ndwa jina. Donc ule woyinu ngebidio mkubaluke miji atunga sina wana wenda bushini wenda mahala fulani wasoma upisi wala wasomo usonya wala wasomo ndongo fulani zemali mdongo mre detourne harme miji na mtafadhali baba no hatarjoko doamba serikali shangar joji basawasi isi na mzipatso wana wabuwe mashirika wenda mahala amande hama amwende mbeni mono shindo shafanywa mbeni shilo hama centre commercial waloze etajizila walo bonsi yemana indine kanga bo mali harumale bavo harumwa mji wandu atopatso wandu wabu wandongoza mashirika mandraji na wahenda mfano hadis mweja msuji ni mfanye parei mwenda yemitsami huli mfanye parei basi karjato kana besoin ya udo konte serikali joana wa Komori walo huno aljeni wabai mashirika hao yebanu sabarindi ni sihisi ratsoba kukaya ngartingojo ka harumana ndongwati taruma katika ngarjoka harumansi gamsojo ambasi wa Komori rilo Faransa bana o andro wenji wafanyo hazard ma restauration est-ce que zo za serikali izo tiza serikali banatanga bwana wa Komori monomarsi ambe sabsanga bwana restaurant nensa anuza wana wa Komori wazibaya waruma wana wa Komori na jeni gamjohenda mahundo kwa andro wenji wafanyo hazard ma hoteli bana wazazo wale ma femme de chambre wa lojao gamjohundo kwa Komoro wenji wa ville de Paris wa malafula na arma ménage na harmanongo za ndini yabo alo ville de Paris ou alo ma fonctionnaire shangabo société ka ozojo jatache na ville de Paris na izo société privée ngabo alo harmwe sécurité ngabo alo harmwe jawu wa otsimpakeke ngwa fanyo hazone serikali no yenge wanrendo anzafanya hazarmwe serikali yabo kabati wandu wajo paroshindo wana na ushomaji donc mimi tijo hanzale woyinu rinikeze moyen maliza mijizo zilengwa walo msira juma wandu ata majoni watsohenda wandu wadu azirangu watso ushinda shangara nzori wa homsiri mujoko karumo mji ule bavu na balandu ajokoja wa uswalia hata kwa jatimiza ndu mengo mitsanu yo hasara hema lila he 200 millions ya msihiri ne 300 millions ya joka iwaha ndrongo za mji senoko mji waona toji done wambe ukaya ngaribu wao furu ya ufanya mikate ya mji lido hulizale bavulinu rengewana haturu wa tebani wala wo shomaji warengewana wa ili yekado woba jamrongo wa madiso za udoho haza biskutar male bafu za heze shuhuli shabongar jorenga wa ili wansam rengo wa ili wazbandan rengo wa laru wansujin wakenefu runua kebanu watosho mera halafoni joka na mashular male bafu wabonge sanse ya keklia wa hoandu wa hele bafu
na munre fikira jizori basauhe mchitsodo angala mbaba Lukman wanrado bala bawala sindo wakaya sindo walio sindo wajohuja ike mekanismo ikesho mada yinu ngasi hule wabasauha na mkera dhiri basawensi he sektor privé wana wa Komoro na mtafadhali mziyeze nongwe kaongizo unitili gwonole wo mji yabo yo fierté gwendo wa hule karo wende harimo place publique wende wa ivaze karo waifanya hamansu jwa hulanda hubi wanala wahebala wakensadora mahiyo badala ya urenge mapesa yala wajoka banunga sinanara rubanu wenda wasoma ufanya hazi za miri na ruwasaidieru wapatse mapesa yanu wende wabuwe shiwanda shijongri hokande shiwanda shijoka sha referansi shaho mja ushahele bavu wajonra wana wailibanu wa watia wasome sebao rito shomera no wandu wanuba washinde wabasauhe yaborundu valu erako ayo tsaho mwango ujisao ngujonsu jini wandu wahele bavu ngo sase waje yabo halafu yankli mruka tsorengandu mjini bahi ya watahazini mruzu ngulia harmale bavu arenge wana waili haukema na wala endo hao ngondorale client hata wanduwa huse shiunda yawesa yoshi wanda ngabajonda shasa shende shabula arma bavujindu aji shilande shiwanda shila wisho ngamonawo wandu walobanu amsojona mala mapol wandu wa mapetis wa hepatisri wanu wakofanye yevanwezri wandu wa he ye magato ne zepen shokola na hindini heni mji wa hendaba hangotso yuona haukabu wabu wa pari wanoke develope ha wende wabu wa Marseille wabu wa Lyon wabu wa mala fulani na mfanye heli yoni wandu wa hemiji wakonga sina maliza mijizi njao henu siku haukawu de mabayeur defo wawo de mabayeur defo wajoshinda wabasa wawa na wahemiji ye mapesa njao harumaze shuhuli ya tole wawo henu siku na mfanye ndongoze hali hiyo do numrungu ndo msihiri haina wakati walo mashuli nga watolo mapesa msira mji wa msira juma wa mji ye mapesa langa mfanyao na mrenge mapesa yala msaidie ze madrasa haundongo zindo jina za dini rendeleye shayati tso hanso alma kontato miswa yabo la uya yeho hendanja dhona ambi harenge mapesa la dola hada na alama pesa msihiri yebenge kwezi sisi karna ule mwahamba ukaze no ngongiso zinji shati tsa wanjeri hadi simbaba ukanga sarma mswiba yeranyi yakatujozo yanzao na banukano paro shinda ya onezi joka ufanyi hamaude kawaika jatendea jozo anzo yafanye rititodo ono warendona ina ritenderi jione rangu bende joto ngezaribone so warendona ina shekande komportoma inu nyinyi wani msanga mjuwao na mtona zanongozi jiriwari maudu ngabo sumu shayabo lewo yinu dabari wafanyi hofuari yahe yeze maadini za shahula za ki ulimaji wawandu kumenda abo wahulu kabanondri hamdu wasayendi ani mizanseni yaka ufanyishiha yabo nika mtswelewa na abo zira nongoza abili sidofanyishiheni wakati shampa kabwa jatsumu ndo mwishao kwa mwenjengo tuwa liliwa ushere mwezo atumu wandu watu jo tabiha mwezo atumu yabo mkomori na shinda ajelewe leo nuri wanu wazirwa ile dima haraka ufanya fuare ya honesa bama udunga botumu ilihe ni mrashindonde menduyani bahize ndongoza hanswa yabo mraya mzima ingema kujua tsondabo sindo mji wa mraya maguju pia nusu ya mala huendabo atojo le shaula shila wenzao yabo makatata ngamfanyiswa sinema shanga nzoba nyumjelezo kanono banzelo wala wafanyao zilarjo jwarjifanyo mijini hatu rijojo ale woyinu rambo kwandwa hetsandra pia wakao uzanrovi na mhogo na mavuri ya pa ngaribu wao shindo sharahisi harumao mjansu jini hauhansamba au milembe na mtsujua yabo wandwa hele bavu pia na mje yabo bama uzenrovi ngazi jopulo ebei izo marcheska ufanya Faransa banusi woneni weekend heli mjibanu wa hana marche wanzwa huleze ngo wohenda mwesheri wanzwa hule freeze legi muzoka yabo waheze fi wohenda izo ngo sifanye ho kawaida bahiro no moroni waka ufanya leo mahunti kambe sala kume ewa utsandu kume bokwata mrumzima tojonda ule mararwa balenzahi yabo ila fari ya bulu abo yandiswa witeri dizeri tojobalo bahiwa subuti wamba mwezi watu mukaya heli mnungu hulizwa shaha kilo 2 za nrovi yenu fami atimi za nruwa 8 na wandu alona afunguzi yeboro nwe kamu mnikakuntikela kamili la tujoshidali mbalensu 2 yejuze kilo ndaru za nrovi tonku ndongwe kawate mkomori ngebido ya jelezoka abamija wakati nirengeze nongo zangu wame haukazi numeza zinu senario rifanyuwao shaze nongo zoka mtsukirole wabwa komori na izo nongo zitso nyangu manunga nzo mkomori yala mhehayakini izo tsongo jo parozi ya ngebido mkomori yala mhe ya juezo ye ya nzo rangu ndo ya joshinda one mbiyare ndo ao shatanko yeye wa ikatu jo kabala ngujirendo nayi
ngukone mwana ngebala hende hasomo haja katsunda hazi yafanya no lama na asoma hazi ya mhono ngaone mapesa ngo yeho shaujo ufanye hada shauti Josefu mvula malibala wanike mwana ya hulea pare yofanye magato ya buwaye mna indini wa hebala ya dofanyise magato ye hunda mbahindu shango kapablo ngao hamadu wa siasa kwa tina hindu wa wananeyezi sheni sabwa habilwa vote ni mrehundi hana miliari hendaru mwaze vote yode hele mijatura kansi ngawe tayare manare mumabala hata yafe shabale mfule ya hansu abala nembe zilazi hansi zo ngada shakuti preuzuze utowe manele yabone ya joja useda maudu uo mswiba ebenge kwezi watukufu nswanza nike mle so kanzarje fanye mna moralite waheze ndongo zijirio hususan dasimarangi ya batina siasa rejuezo ranza wakanga si harma situation zero vanure mdwa siasa reranya heni mdunge na mtsango otsanga mwensiba sauhe shekari to hansari makote nzimani mnadhirioni yawe system yotso kande yata ila yaumul ana na abokar jonda mbandongo joshinari na funshi ebenge kwezi watukufu ngamsisole jirizi yebanu rijeru wanane harma madazi ndwaji na utsaswa mahe kati tokea yabo wakati wa satse inshallah taala ze jamaa pia salamu hasanto.